Ngatho muno ni undu wa gucoka Sky origi atiga a Kenya na maithori nduku nini thutha wa maria arakorirwo akionania muthi wa Mother's Day akiuga wari muthenya muritu muno kurike na Dani tutanaria ici makiria ici ningi ciatuma Sky aririe nacio fans ake etikira go turn on notification yaku niguo YouTube igakuheaga notification hingo ciothe twa post video. Sky aikaraga ari mukenu despite ruo ruru rwa gikuo kia Hamam na tamutugo wake few days after gukungwira muthi wa Mother's Day na njira ya maithori. She went to her social media pages gukorwo entertain fans ake kuria Sky upload this skit, a short video iri andu mauma quick to note Sky agwikirite nguo na iratu cia Hamam undu ukutigire andu aingi na maithori muno. Sky hau kabere mekaga skits ici na Hamam na aronekana kwenda guthie na mbere kuongerera memories cia Hamam riu na njira ya gwikira nguo cia Hamam agika skits ici. Ino iri video iyo yatiga andu na maithori muno ni kuona ati Sky arekoria wothe angihota gutigirira ati memories cia mami wake itinakorwo igifid. Andu aingi muno ni magwa thiini wa comment section magikenera skit ino ya Sky na makorwo makimutumira messages cia kumumiriria na kumuhe hinya athie na mbere na entertain andu na njira ino ya kunyitirira memories cia Hamam. Kenya's Vaji akiuga, I remember this dress from Hamam music video, you look good. Su Muragiri akiuga, are you guys not seeing the shoes? Akenya aingi muno makiingira thiini wa comment section makinote nguo iria Sky agwikirite na iratu na mathie na mbere na kuhe Sky hinya athie na mbere na include memories ciake na Hamam in this journey yake ya content creation, na tugakorwo tukiendithiria Sky all the very best. Make sure ni turn on your notification na subscribe niguo hingo ciothe twa post video gakorwo uri wa mbere gukinyirwo tucemanie wa next one. Vuja zote. Chukua roho yangu, vuja yote. Haijavunjika sana. Haijavunjika sana na ninaona misumari ya Yesu ndio imekusaidia.